Lesa musuma nenshitashonse namuposha muri n'oluchelo kuwa bwanangi na bonse okuli n'abapyashi besu abali pono pantu mukusakamana okukoseresha imeo shabana kukula mkwai bonse benefye muri bena Kristo aba sanguluka namuposha mwapuleni mkwai bonse pakubalana laisho kuilondrola pano nofye pakuti na tendeko okufuta kwa matontonka yabamo ifyo mule ntwika sana ekisendo chabwina kalale na amikanina ine nshiri mwina kalale awe ine ndi mwina luapula born and branded mumansa elio kusangwa kwa ndiuko akukalale balensambirisha tino ngoimo ilashikisha ngana mwikataka pombo ili wonse kimwatwala kuli bana mwape limbi kuti yalungula okulo kumwa kutwala kuli bana mwila kumwa kuboko mwatwala kuli bana musonda mule mkono kusana kwa kuitika. Haleluya. Na kushiwe mumansa bwino sana ishonshi kunishinari musepela na Sunday school bali twakwete missionary bale itaba JS Kennedy ebale twafwa sana umasambiriro tulinefikolo wa Pastor Mulaye bakamanda bakatontoka bachandu abo bina kali abo bali uko bali abo bomfiba kwa Lesa ba makanganshi pano pandu twaresa mukolongana pale itwamambiri matyonse bitapali bane pali fye kwati fye kiswebebe except ichoro icho tuliko kunogontanshi iche chilibwe chenepo chali otherwise ndio mukaya munenu kabiri ifyo mukumako kubika shino bwishibiro na ine wine tatupusene tulipye chimo chine mukwayo kufyalwa no kukulira ni kuma kuine kuitwa kwa mayo. Haleluya. Icha konkapo nalitemwisha sana okusangwa kuli libumba ili anisepela kuli akukalale nalimotwa kwata namba mopepi miaka 25 mu ministry ya youth ministry utila ndaisansha mosana kabiri sana okumfo ekisansa mushi icha kumona ifyo olukutalwe solwinga ya pantanshi ilio mwatungirira abana kukula muchebo cha kwa Lesa elio pantanshi yakumona ekimwikali kwe bwino busaka bane mufike pa kuchiringe cheshuko sana kulimwe abantu bamo abapangire firwa bengi sana umuri abafyashi besu nabambi bafirire mu firwa fyabo icyasho tereke mu mweyo wabo tabakwete ko inshite abangeyi mukwete iya kutibeka likweko ngakalibumba abantu pamo elio bamo beme batendeke no kulanda kwa mashu ya mwaya kosa na limwa yako bafurisho kurosha kukwishiba Lesa wa mweyo na bwekishapo abantu bamo tabakwanisho kwa terishuko as a result baba kintu baba pamulando wa kushota uko kwine ngate ifyo bafuirire mu firubo pamulando wa kushota uko kwine namba chirorekeshe ni kulimwe chamaneka kwatane mo chaisa pa silver plate mu bwana lale fiete ifyo banekwa liko chita struggle okutifye ibumbeli twa youth group liwe introduced mukatika nkutashi Yesu ishingi chali bwafya pamafya ganshirabire kurukuta lwesu rumwefi kula kwine twaba bashukuru bantu bamo basubire bapeta kone shati ukufumya kukuboko kwabo ero ba society pali chino chilongani nonga paka bebumba betati youth mukaputura kokoko ni chinshi kale tontonganya bashukuru bantu tachuwe myuku ule fiyo fya kwa Lesa no kufibika mubana kokula umwe wabo nga mwasambirisha abana nga baishi batakuli chingicho bakachita kwisa mifumya bakachita kupu bakasala na mufyo nyewe winye magombe winitiko ne chionga ni bakasende matontonka ya mwaya afyo kumfwa no ndemo constellation anti mchisende shuko kabiri shuko pali imwe bamotabaka kote bakaba ma pastors ifyo ndemwe wechinka sana pali imwe bamotabaka kote bakafuma mu Zambia no kuyabombera ko fifro fimbi icho mule mfwe chinka sana na pali imwe bamobaka kwata mayanda yasuma ifyupo pamulando wakuchikuntu kumoko baidele saide bakumanyisha umuntu musuma sana uyo wine bakwikala nankwe baikala bwino ichalenge efyo mulando wapisa kumana ngafinoto kumana kuno kuntu so na sosa utira tisende ni shuko. Yes, I know okuli misepela
eji group ya misepela mulabako ka bu Sunday school kanono kuchinga mwamfati ka bu Sunday school utwa kuseka tulafula pantu misepela lwaka Sunday school mokali edo kabidiba mwaba ba serious bada manika kukula nishi omusepela bapakatika abantu babiri pamukulu na pamunono bonsa abantu babiri baba muntumo kanshi echo mwena musepela manika kwata kamungulu kukuliko kamungulu kukuliko busuma filafine alright techakusungukanga mwamu na musepele fyo actual nature yakwe okulu bali kutukwabaka kuwaya okulu bali kwamunika okutwa mano ifyo fine so chimusakamika muri fino mbachiri kuri mwebeni yoko mwala pose nshitanga mwala pose nshita ku left kuda kujutwa butoki ifyo fine mwala abatoki nga mwala rolesha ku right ukuli ababa kulu nishima kula muntu kulu tole moneka mu muntu so fe let's observe in fact mona ababa nakulu bantu bapose nshita kutwa butoki baba nakulu bantu kwatina baya balesu mukabalero rekesha ku right kufya bukulu icho kiri kuri mwewe bene kuchita determine uko mulefu ayo kwikadirira noko mulefu okuteka mu tap life yenu kubucheche nangu kuya molekula but it's important pantu limbi amwa kutika tapu amano kuti bafumapo abantu babaye bati nganga taire fa kuti yakuka ekutirera tukwete abakalambanga batukwete abale tutungirira ko kuya pantanshi tusakamane bane Ninshita ya investment ya kutirashani teku bonkia kikamule tutira okututira meaning kukese nshitesha kukabila mu future isho nshitesha kukabila ngasha isabali abo mwingo nkamo fimo tabakabepo nombanga tabalipo ebantu abatendeke amafia chibefyo kuli imwe tulina bakafundisha batatu nangu babiri abo tulesho koseleshana nabo bashukuru ba Lesa ndemuna bakala twafwa umweo wakwa Joseph ero bamunyina kufuma kuda kusamfya Bible school bali ne sambiriro idia okubombela Lesa ngo musepera ole lundruka mufya kwa Lesa ufire wakwa te yoziu iyo iga ichochilaka ichakusoso kutira teti mfwe kama fyenka bombele Lesa nga mwakwate echo pamutima wenu na Lesa kamyumfa nelio mwinga pepa mwelesa pamutima wandi mfwa isho kwa tinka mibombelo mbanishi na la fuila ifyo mule mfweko fyaba umuntu mu apusuka pantu asosa mashubiyamo aya kulukumenso ya kwa Lesa so okubombela Lesa chintu ichikalamba sana icho mufiri okubika pantanshi ya mieo yenu nomba ilo tulero lekeshia omweo wakwa Joseph ero kabitulero lekesha pa okubombela Lesa eyapo twabulo mutwe umbi pamulu twabulo kutira ukwishiba Icine ishiwi ukwishiba Icine chilapilibula ntakuti wabombela shani Lesa uwo tawishibe ekuti abantu bamonde mona bena FSC po ili alesha okupitana mumbila nsuma mu missionary journey zasa ngili akapampa apo balemba Lesa untu tupepa ni Lesa untu no kumwishiba tatwa mwishiba nomba ili alero lekeshe fyalo lekesha nomba abantu bapikinti kashani fyukula pepa Lesa uwo tabayishiba so efya abebidati ififine mwalemba pokuti mu pepa Lesa usha uwo mushayishiba uyu wine Lesa eo ine naishiba kanshi nishitreka bila imuna ine tubombele pamo mini ngate timofike paku ishibe chine ngakuti mwabomba shani nishitile mukwete umfweni ka storia kanono inshita panshita mu Bible history iringi sana terionse lelo iringi sana Lesa afwa yishe na kabili abompeshe abana kukula nangwi misepela ngamleberenga Bible through and through ngasange iyo testimony chishinde fokulanda ko ule ni picture kwa Samuel alebomba na shima pepo eli mulya munganda ya kwa Lesa elio Lesa fikapa kuti ala ita Samuel aimine Samuel no pia kubekala nankwe mshema chiranjita edewe wachila lota fibwerera aya lala no mbeshi wele lya mfwika bwino Samuel nomba popera banjita aya bushemwa chiranjita chasendere amana yabukuru kwirula ati ale umfa chishinka afwire ni Lesa euleito mulumendo epa kumpanda kwa mano ngawa mfana kabiri ishu usose auti chishinde fokulandapo uyu Samuel ali muitembere munganda yako Lesa na fyonse fya kubombela Lesa ali shibe but nishita ishiba Lesa
mpaka okufika na ushi kulesa lemwita ishi wilia kwa Lesa limbi mweta mwamfapo ishi wilia kwa Lesa omuntu munene umo weshi nalia Samuel ali umfuilepo ishi wifya lili nendelanda nombelia kwa Lesa lile mwita ngamba bantu tamu ishiwe apelelio kuima kuya kumuntu munakwe bushemule njita ifyo nga tamu ishiba cha seka mu Kristo bweso bwingi mukifuro cyakuti tubombelelesa tubombela abantu Pantu nishi kumwe obe abantu barakutasha abantu barekumona naliko seresha bana bakwa Lesa twale yafo na mwisambyo lya bupenalty kimupera tabuli bupe pantu mupera abo mwatemwa no kupera bengesa bitesha malonga kawa ninji tabuli bupe obupe kwimyake mwelesa linkwa te chintwale kwisa uwo wakumanye wapera bupe Haleluya so tolondera kutila Samuel ile bale muita kuli Lesa okuti abombelelesa Samuel taishibelesa nangulime ali mwitempere ya kwa Lesa nomba aishibyo muntu munakwe uwo bale bomba na nkushukuru wakwe na ngushima pepo ile ba muita abutuka aya mukuita bakushire muita that is very dangerous dimbi efene mwe muli mulesa kuno twaya ku kampo ku Bible kampo na ku Bible site ya kusambirira nomba nishita mwishirenge efyo mwaitwa kuli Lesa bambi mukongerera abanenu bambi ama motives ya kusana wewe nshisa kamene muri ifyo palirimbi kuna kwine kukumana na kuna kwine kukulanda kuti kwa myamfuirishako apantu pamo mwasuka mwafika kukwisule kiparakasa okwisule kiparakasa butira abakampingu we yachinja kampingu ngachinja umuntu arachinje direction nga wachira lemba 1+1 wasanga 11 pantuma 1 yabiri nga waisuke kiparakasa kwene 1+1 te 11 1+1 ni 2 futa 11 bika po 2 Nishina osandanso musuma so ngakuti kuno tulino kuchinja kwa matontonkanyo ndekabira kyo kubombera Lesa nombate timombe yonshishire ndekabira kumwishiba kuno kukumana okotwa kumana mukasiba kano lyo ile mboli mweri kalamba ile tukalaisha okushinguruka twirabecha tulelandapo Ukwishiba Icine esambiro tulefo kusambirira nango emashwa topelwe okututwingesha okuyikoseresha ko imwena ine Mwishte iyo tuli munkambi aya mashui tufumishe nango topelwa kufuma mumbela nsuma iya kwa Yohane mu chapter 8 eliyokutina temusho kupenda pie 31 na 32 epela John chapter 8 verse 31 na 32 na mashui ya kwa Lesa yazosoptila icho Yesu atire kuba Yuda abatetekele ngaimwe mwaikalilila muchebo chandi muri basambi bandi Icine kabiri mukeshibe Icine chikamulenga abantungwa nalabwegeshapo icho Yesu atile kuba Yuda aba mutetekele ngaimwe mwaikalilila muchebo chandi muri basambi bandi Icine kabiri mukeshibe Icine chikamulenga okuba abantungwa ekutila iyo twatendeka okumona muri aya mashui ya kwa Lesa elyo kabiri twafurukisha no kubomfya ibuku lya ambulansuma elya kwa Yohane nishichika nkalanga nshukumona ibuku line elyo tulebelengamo elili ni Yohane elyo te Yohane eka ashinguruko mweo ne milimo ya kwa shukuru Yesu Kristo pabi kwa na yambi ama gospel books yali yatatu egutila yonse pamo 4 apali Mateo, Mark, Luka elyo na Yohane egutinga tulelondolola nokulolesha mwibuku lya kwa Mateo tulefika pa kushirinkisha ibuku lyonse fyelya kwa Mateo lilondolola Yesu ngemfumu yasha mfumu meaning Mateo alanda pabufumu bwa mumulu echo mulesanga masambirwa yenjaya bamuliri ibuku lya Mateo bufumu bwa mumulu bwapala bufumu bwa mumulu bwapala bufumu bwa mumulu bwapala meaning teti kubyo bufumu apa shiri mfumu kanshoko kwa ubufumu ni shikuli mfumu imfumu pamulu wa myulu ni Yesu Kristo that is Mateo ngatwa ya muli Marko chile piliula ubusha obwa kubomba
Ekuti obusha nifira babika engombe bayikurikira pamukoshi elyo iredonzo kubomba enchito yachibe sana mwibala. Ekutila Yesu Kristo kwisa panwesonde aishire mupashi wa busha mumubiri wa lubembu. Ekuti mukubombo kwa kalanda sana obushiko nakasuba airingire ngomusha. Elyo ngatwaya muri Luka ali mwana wa muntu. Nanguline ali mushangefyo kabiri ali mwana wa muntu uwaishire kukuchulile membu shabantunse apa abulo kusumwa mulopa ngatakwali okwelelwa kwa membu shesu kanshire tulolegesha muri Luka tulemona Yesu ali no mubiri ede muri uyu mubiri mwali content ya mulopa eri uyu mulopa tawali contaminated no lubembu ifitwe ifo mulopa wesu aba contaminated no lubembu icho nshikuete capacity ya kuchilondolola ngaikereshani obumi obwo mulopa taukwete lubembu fyakwalesa okufuma kumuyayaya techenu techandi mano yene ayakwalese mulandu wine asekeli olubembu mu mubiri pantu muli weni olubembu tamwali elyo nga twaisa muri Yohane aleyimina ku Yesu Kristo ng'omwana wakwalesa kaishinishi ile twaisa Yesu Kristo ng'omwana wakwalesa yakutuleka biro kumona amasambiriro ya omwana wakwalesa kaishinishi ngabuti tulefoyo ukwishiba sana ifya palilesa omwine wabuchinda mibonse omwine wabufumu bonse ninchitapale kutuishika ngabuti twakumenyesha ukweli ya kumona omwana nishuyo mwana buti twakabiro kumuparamina sana nokweshaisho kuti twingesho kumwipushisha bwine fya pali wishi ngo wabo omwine kateka wabufumu bonse bwa myolo leso wa plamo ekutila ile tulolekesha pamashwa yetu belengere Yesu munshita yakwe na munkulo yakwe kufya titike ekutila ngani content wa chapter 1 wa chapter 8 mule yasanga abikirwemu emilandu ndemo na 23 omulandu walireko pamolu n'abamutwalira namayo ile bamutwalire namayo okulingana na mashu ya bamwibu kulya kwalesa n'abamusangirishiwa lebifya ebifya bamwikata eka pakubifya bachiba babiri na shukulu bantumo nomba pakumutwala kumilandu bamutwala eka okuti epa iwe nomba omwewo wakwa Yesu pakwisa panwesonde eshire mukupela obuntungwa kubaka kwa eshire mukuperwa pali fyonse fyakoperwa namayo okufuma mu Genesis okufika na Cross namayo talependwa ng'omuntu ndefa muchumvikishe fyo akashana na bana mayo bandi abali panonga ba mayo abandetere pachalo mukishibe okweba tukufuma mu Genesis okwisa afika Cross namayo talependwa. That's why namukola muyama disciples yestabikiremo namayo ulionse no abatabapendwa ekuti ngani munkulo shakalenga muleberenga Bible mukalasanga fye chite afyere chite mwaume munakwe chite afyere chite pakulekeresha abalanda fyati abana bawo mina abana kasha bagula mashina nomba pabwere question ninshi ili hapo na mayo te muntu chibombero fye chagwomfya kwa fyenga pen ushepeni nga ya sign up check ninshi na kwa tento ya kulesha muntu kutse chalefu so kuti twasaina pofye fofine nomba mufike pakumona mano yenene ayakwalesa ibyo satana aingirira kuli na mayo pantwe kwa lichina kabupalu ni kuli na mayo dira satana aingirira kuli na mayo Lesa lolekesha mchifo cha kushona ula wangu na wide fintuiwe na la kushona ula ageni Lesa shinguluka no kwisa mwe batu uyuwine wabo mfya mukungona wile fintu na ineo ndebo mfya mkuwamye fintu ngamwaile kuli Timothy mule asangati okupusuka kwa bana mayo ni pamulandu owa kufyala abana ekutira te kufyala abana elibumba lyonse liri pano ni top up omulandu wa kufyala abana bananshi kabiye ku Genesis 3 mule yasanga bamwe batishi na bamupere bamwe batinyina wabamweo ekuti nyina wabamweo kutira ni nyina ku bantu abashifwa nyina wabamweo abashifwa bani ekuti muchifwa mwafumine ekishifwa muchanaka mwafumine echakosa muchibola mwafumine ekishibola
okufumero Yesu afuma pa cross ukufika lero tafa kaitaka fuepo but mwishi ati ni product ya kwana mayo kashinga chabe fyore sali bombera mama ya mwaya kupapa sana kubati umulwani aishire sanga filesa naso bakale no bwafye na mukonomba na mayo atumpulwa ngakuka babashima pepo ba pastor ba reverend ba bishop ba panyena ba nani abakaba mu church ichitwa universal church chalo chilepanga pano chalo pakurulo kuya mumuru tabakabira ati ba bishop awe bakabeta ati na winga ni nani ekutira nina mayo nomba tamakabeba ume abo bene aba ume ni product ya kwana mayo tulelanda basenda na mayo kuri Yesu kuti bayiba mupoli amagwe bantu imuntu ifana tumusanga alechito lubembu Edio ngaya lande fiati awe bane ngatumwerere ko achipanga fe mistake apopene empira yako rero tulemutobera kumoyo wine namba ilo Yesu abaloleshe aishwe fe bale tontonkanya kuchitashana abantu all right Yesu ni problem solver edio kabiri ni lawyer kwa lwakwe eli abebati okay icharatika ko mutoba magwe answer nomba te kumuntu wapa mungu mubonseshi umofye ewafuiri abalirapo umofye nishale yebati ine nine mfuiri okubalirapo nomba aifisa era yebati umofye ushabifyapo palimwe ewabalirepo iyo equation ulorusa mushtalwangwike abapeleke muri apagana randa cyachinchefa nemembu ishingyawe ndefa fyati ushabe papo uyo wine wese kundanshi nangu fyo kwati ondi kulukungu kanshuri uli kuba nobeko leisha ngani pa mafoni amabufia bamo awa chishindera ndapo Yesu aisa mukupela insambu kuwabula insambu tulelondola ukwishiba Icine nga mwabulisha ukwishiba Icine tamwaka kwate strength ya kuba bantungwa Ichingalengo kuti omuntu abi omuntu ngo ni aishibe Icine ekutira ili abebere okuti ushabifyapo kuli imwe ese abalirepo bae bati okufuma kumukalamba kabiringa bae bati ushabifyapo batendeke okuyirolesha pali ifwe ushinga bifyapo fenya abali apa gira bonse bapiri bulamenso bamulolesha eri aishi bati ifibandolesha bonsha banje bati nine bonsha bifyapo ngafena gitire ngapalya nakaliromba kalina kunganda kuposa fyebwe no kutendeka okuya bamona ababa poseriwe kanshi bambya benga konka punya ababa tata bali apa okubalolesha fye nabo bapose bwe batendeka okuya omwe fyo fine ile bafumire ko fyebumba limwa bashire ndemo na mano yandi batendeki olubiro balabwera mu fyo olubiro ansa ili apo bafirwa okumuseka elyo lilia Yesu ashala eka elia konta mukalalo lesho ina mayo nomba iwe tabakupole lya mabwe nishi tabakusekere eli ayeba tawe mweshikuru tabansekere last comment yakwa Yesu nangu ninewine meaning newa chibano kukuseka uwa chibano kubalira po kukutoba ninewo nomba nshakira fati mbalirepo so nangu ninewine nshakuseke umulando fyo muinga chitafye mumwewobe wikabweke shapo kabiyo mutende ama translations yamo pamulandu wakwa uyu na mayo okumona amabwe bachimusendera na meaning ya mabwe yachibano okutoba umutwe wandi lero nga empera yabumi bwandi eli yasanga ati mulandu wa mano wa uyu muntu amabwe yachiro okuntoba ili afuminya papali chikifulo aide mukubombelere empia isho bae bati salale owinga fuma mu January okufika mu December elio kuyashita amafuta tayali mafuta ya kukompola mali yali mafuta ya mutengo panu mashita eli atendeke okulase chabushe Yesu kumusangira kwisa ilio aishibya ati Yesu ali muri inganda efya ingire muri inganda te kukompola mu munyomo aire mokola fye omutoto webotolo eli amboku fukumu no kufukumwina pali Yesu mucha kuti ichena cha Yesu lenganda yonse ichena chitontulu owali kabola la kundalama ni Judas Iscariot ewala ndira mutengo ukulwa ona uloyi muntu uyu usemuna fyomfefyo na mayo eshire mukwasukako kukwafoko bamwafuire patunga te uyu muntu ngana alifwa ekuti aponga te uyu muntu ngana alifwa kumuchitira chinshi kyekikulu ikyakutira at least fena ofyamoni ati kwena na bweshe chibwesha papyo anjitile
ekuyabula amafuta ya mutengo noto tutuma jaribu tulesha jaribu babula basi lino baposa mwakali olyo kali akali wati ni perfume ko ali ba perfume bane aya kwati bawasha lero nakabiri bawasha nakabiri washa perfume ko yaba perfume na mayo aideshita chinshi Yesu Kristo aishire mukopela obuntu wakubaka kwa nomba tetumufike pa kuishiba ati ninka kulwa unless mwafika pa kuishiba Icine ngata mwishibe chine mukabana nga mwariteka po akateko akapalembwa imbwa niname yaba so sensitive yali kwata ko fye intelligence imwe ya parako kwati fye muntu fye imbwa yali fikapo nomba nga mwayika kila cheni mwabika na kuli loko idonza fye mikuibiri owa butatu yale kana kutonza yaishiba ati ndi kumunyololo nomba nga mwayamulebendelela elya mwaka kule iloko ninshi umunyololi mumukoshi ikekala parapende de ode na imbide amana yaiko ifikire pa kuishiba ati ndi kumunyololo. Haleluya. Tulelanda ati ngata mwishi byati inenali kakulwa mukekala na mwifunga mwibrangeti amuti fyali pene findu parupa gwezeke twaikala ifo ndifine kanshi bali mikakula 2000 plus years Yesu afuire no mulopa wakwe uli fresh up to today ninshifyo mwata mukwete po wishibiro ero mulera ndati anakyali tukosera pa family pa myeso anga mwafika 50 years kufa twakalipire bafyashi besu wa mwimwe mwaliko mkito kine kishinkana 50 years kufa takalamba chiti alifwa nomba pa nende konka poso ntlayeni la yeninga mwala ya mtupere ko nefe mlefu okutupera mwakanye ko nefe mutwakanye iyo mkwai kwena ngakutiresa para kwena tunasta na kiriri noti ati mukatoleke pa 50 akanishishe nilimo if you demo ya tushinka pano mayako pepa na boko pepa na bochase ndele 1 wiki bapura pali 50 years twapusha mwana anda wiki eko batumina sheta mulafwa ya mwabo mfio kwena Lesa rekyunga mwe apapera to amuna maka yako Lesa ngata mwishibe mukekala muguafya elia babena chipata bae bati kusaziwa ni kufa komwe mini ngo muntu teshibe chimono wafwa elio kukoti bae bati there is no defense kuli ignorance in the court of law nga waipayo muntu ragiwe nishi waipayo wati nga watobo muntu alabati mwema mfumu na emele kwa trimbinde mutinya kensha ishibia tiarefo okay apo tawaishibe twala kutuma kuchifungo for 3 years okayesambirira chukutobo mnobe kuti afa wamfa esukurufyo okayasambira panta waishibe so meaning muleta biro kufika pa kuishibe chine ngata mwishibe chine mukalamu na kwati all is well mumwe wenu kanjita fyaba buino ile mulero la left kwati ekuli umusebo kanshi umusebo ushere ko right ka ichidengere fyeta mwishibe echine ya tatulapitirira mukulondola ayamashui ndekeni mushimikireko pano mwe kintu fimo ido nalesha kupituruka mashui ya kwa Lesa lio natendeko kuchita compare ifintu fimo fichitika pano chalo na sangirio kutila omweo wa buka pepa fibubu inetukwete so na angula institution isukulu diakuya kumuko pepa Lesa nango kufua yoku ishiba Lesa nango kufua yoku lalonga na kuchurch. Christianity is the only institution, the only institution uko abaya mukusambirira tabafika pa kuishiba narabwegeshako. Christianity is the only institution uko abaya mukusambirira batendeka okukitefe tabakisambirira abakirasambirisha inshitashimo nabokoti baya mukubombe fe tabakirasambirisha nomba ngana kweteba doctor bamwabali pano nkarasambira doctorate fyonse fyefyo bakamisambirisha muri bu doctor okufika pachishinka chafyo omuntu apangwa nefyo aba nefyo kitiko omuntu nga afwa mucha kuti ulifyeweka mu office kuti baya kule kana yo ya mwana obe nangu mwipo obe nangu noko ero baya batule fa musambire de papa fyo bangine no bafuire ushibafuire shani
no kukoma wakomako ne light wa wesha wabula na computer watendeka no kusomeka kumafupa omwabulo okututuma omwabulo okusemuka ikirengere fyo kishinka icho omuntu ayafika pakuimba ifikitika ngo omuntu afwa ayo mano yalaba muri dokota nga mwaire ku muntu witwa komando omuntu owasambirisha trend to kill ichakubalira ko bafumye mu mwe wako kwa komando kufumye omwenso wakufwa nga wafwa nisho wafire echaro chobe nisho mulopa wabe watikama uli hero wafira pachalo so no tukutire mfuti no tukutino muntu munobe awe ero nishite no kufate chufe nga talina kufwa nga wafwa nishinstafe yobe ya Isaiah kutufwe chapwa kuti mwamwela komando ati muri byanga ndairya mwaingira kabola ala na kwate mfuti AK47 ali ala sano yumukuru mona komando kuti ayamo apa bulokwe bati kutwa yafamayo ineshayimo ifyo ikirelenge ifyo bayire musambirishoko ayire fyali mulengo okubefi ali as a result ifya kutino uva kuli mwe civilian not kuli commando ekutira among groupings aya pusana nanguli nasina oni fyo fine nga bamwe bati pakutunge nyereti kubala wabula ka cotton walika commentary spirit ele washinga para wala tunge nyereti ele wa minsura kuna tunono tu mutimuli injection fatu wafuma ele watunga palia ifyo fine akalatita every day ifyo mule mfishinga ushenga na afuma mukusamba ne fiko fyonse fyafuma ku mubiri ele naye omuntu ati ntunge nyereti nakabiri lefa ikokukusa pada bala tunga nishinshi weme ekyo bamwe bokukita kweba ati pada bala tunga ushinga patu mentrede spirit pakuti pafumotuma James icho kirere kata omuntu wakwa nasi byonse ngale tunga omuntu efyakalakita Numa tulefa tufike pakuisa kuchego chako Lesa. Abantu barasambirira every day okufika kuisukulu ibuku lyasapuka Bible yalepuka. Pamulandu wakuberengamo ashitalimbi na lyo lyalepuka kabiri ashitalimbi okufika kukulonga n'emyaka 50 nishinashitama mbuku 5 nangu 6 mulete bati okufika kukulepulama mbuku 4 5 6 kuti wafira Ukwishiba fyabamo ekutire kyashalako tubafye bakasungira wafyo tumfwa mu malembo okulapisungira kumitwe n'okufirondera kumitwe nombo obusanso bwabamo takisha impact mukatika mweo wa umfwa muchakutinga mwaire kuchalo chama Muslims n'okumonefya abantu basenda ibuku lyabo beta Quran ero kabiri nechi bapepa untu abani ntungurushi yabo Muhammad ero ni sharifwa n'amafupa yene bali yasanga ya kwa Muhammad nomba kabiye nefe kuri seriousness yabo okumona fintu bakonka imbera ya mipepere yakupepa omuntu wafa kuti mwafika pakushiningisha chishinga ababantu bali ba serious nomba question ili kulifwe ninshia lengefi nalimo ninshita yankulo ansa twatendeka nomba kugwesha nalimo ninshita yankulo icho suminisheniko epara nachimela ko emona namushuke ekine mwe okushuka kwa shani bane tendeke nyo okusarapuka ngani mutulo kupiri bukawachiralira ku left nomba piri bukaolalire ku right kiroto cha Lesa chimbi na tupita panshita iyo bafyashi besu bale inafya timkwai muto wele ashi ulete ati ngata basumine nde papa fye mkwai kalolo alimine alefo kupa mwana nsofu nomba icha mlenge chefye panto alimupina kanshinishi chale mletro bwafya bushenka fikashani pali bansofu ili ashire kumanyankaramo ili asayo bankaramo nsuba nkaramo teti munga furisheko mwaranda kuna bansofu ndefo kupa mwana wabo kanshima nkaramo balisa kiriko mwana wa nsofu no kumuba tingata wasumine kupa kuri karuluna ala kuipaya efe kanshinomba palya ba nsofu kwisa tata auto papa tamkwa kanshi mwipa yo mwana wandirekeni fye bofine opwe kuri karulu kanshi mkwaito aranda fya tikarulu ifo fwe na Kristo fwe ba opwa kumwana wa Lesa kanshi insofu Lesa elyo bankaramo satana ife ninji chawe legeta pawa na wele ana wabomba tu wabomba imusambirwa ushiri sambirwa yo ile sambiriro ile akutira ile na lubuwa mu mulopo wa finishelo baye bambike pakalulu
Lesa liplamo vamilalo uwalembo takwete chibumbwe chimwenga mupashanya yako mwebe baninsofu no mulombo na ameno yabide na chitafidia eresa awe ishatulefima iyo nshita na ipita ifyo mulemo ndipo mukutulukirane iyo nshita na ipita nangu nimukupepa kuine idi nshita ya kupepa mkwaina tupepe mwelesa kolio shimungo kotansono mwa buruma bawa ifyo iyo nshita na ipita Numba nishita nshitoa fikapo isambirilo nili tukwete na tufika panshita ya kuishibe chine ngabaye bati nshita ya kuishibe chine ni nshita nshi tuleka biro kufika pako mwana icho tulechita in and out chonse che tulebomba chilebombelwa in support of the Lord or chilebombelwa pakuna kila kuchebo icho tupokelele kulilesa okunto kumona lampira kwa testimony okunto kumona bombele tuleko sesha na babwana ngina kora kine kumigodi elyo banjita babomfi mwa karamba na tukwata ko bwafya bwafya nshwa data pono pantu mwaisa ababa mendo na babile fya kufora fya ma uniform nomba mwatshuru kutabwesu ifenda twasubira mu uniform fyo awe nomba ifi mwaisa mutupeda nje kwesambiriro pakwati tubaleshi cyo tutumwatira pashani Nacha batata muri cyo kuno sana mwe TV ma uniform mwe fya kwa bati mwana tungira no kutungira fika nita fya make mwa bata baita na bana bati isema batata isema mwa mvi badenda bakalamba mwa kutikeniko na tyapwe chirefu aiko hapo tako batalalika imwe kubula fya malembo ya tatu ngama bula malembo ya tatu mwa bapera tiberengeni mulembe ati apa ama uniform mchilonga ino chesu twalesha yalileshiwa na limbilembo mkwaiba kwayanga bafara mu uniform kubalesha na limbilembo mkwayama uniform kulingana nabo twafu madamwaba ngamwa chiteshwa tatapali nesho bakatalika vetondoro ya namba bataterembo lineryo kutiraba libe mboli ya shana na tubataterere mbwelyo nicho nshitechepa sana kwa mwana mnapa motoka ilirira para sobale ilirire mbwelyo ngatwa kipitoka badatamka bwele twafumbika badatamka ishi balendolero kuya mukwaso kutwala malembo bakwaya baleke okufala ma uniform kushe efyo twingala ikalira pu efyo yabana meeting nengo kwa mwalia nawe Hallelujah. Tulelando utila yafikenshita iyo ikishinka kirefwa ikwafyo kulandwange ikishinka abafyashi besu abakulire fyo baleranda kale abakulire omuliro wa kale ekutira abakulire mu malango yali amafunda yashika sana ya kale bale bakoseresha okutira ngole pampansho mukashana mu mutwe omusana okala konkomana tekwesha okupampansho mukashana mu mutwe bale konke fyo fine ero no kutinisha sana kushena lero kuti cyari kikecho kuti aleranda fyelyo kumuwera sana omuntu kumuwera sana tapali fyeshigo ifyaleranda po chinshalengo kuti abantu basuke fyo inshita nenkulo apwe pinto fyafika meaning yes transformation ifire yabako yes ifyakale fini nachikwata omulimo tatwa pose nomba twala vibanisha kukuleka kimoneke ko ifisuma kino tulongene pano tapali ifywane amano yalishire no tutulonga na tefyo tulefatwa chinja ko feka pata ni kimoneke ko fisuma ngani simu zibale tati semu shinga ni nani wali panonga ni otoni ngani nani ngakuya mubusha somo ne pada washire pachiribwe ifye pale moneka abantu pamo kuteba iyo na mubomba bwino chinshengarandire efyo kuliko ka change ichalenge efyo mwafika pa kwishiba ikintu fimo so ili esambiriro ilo twala esha okwenda nalyo omwabela ilembo ilo tukwete John chapter 8 elyo tulependa pa verse 31 na 32 Yesu naisa ngente ilyo eshire ngente atuminwa kufuma kweka kulilesa wishi ekutira inte muntu mo achishinka ukabirwa ukuitwa ponsa pali milando kokuleka eko pakubala mumfwe lishuinshiri alafu makumuntu ule itwente ngamwa mfwente yalanda ati mkwai kwena
na enyeyo naishire baishire nshimikira kofi oyotali inte mufumyenipo inte muntu kutike kukutwi alolesha konelinso ne minwe yakwe aikatako uyu ente ngashote bikinto fitatu takwanishe bwino okuba inte ekuti Yesu Kristo aishire kukwisa sokolola obufumu bwa kwalesa pamwesonde ekutira ili aleso kolola obufumu bwa kwalesa pamwesonde aleshirinkishe fyebo kintu atwikirwe fyebo fine kuli fyo abantunga balaikatirira ko kuli fyebo nafikwata impact nangu nafikwata ekibwesha ikireisa mukati ka myoyo shabo ndemwe bekine bane munkulo fya kwa Yesu umuntu bamunena Yesu face to face okumunana pena Yesu face to face kuti mwaipusha Peter panta nshina bamweba uyu bachi bano umuntu beketa iwe shimwishibyoyo baisabambya ati awe uyu muntu twashiningishe twachimona iwe shimwishibyoyo ilyo Peter afikire pakutukana ensere elo Yesu Kristo abweshe chinso elo bamona na face to face na Yesu ngamwarudishanya na Yesu face to face oli nani na ngoli nani ukafuka mafye nokulanda ati chine Yesu Kristo mwana wako wa Lesa no mushirika ofikire papo society make sure kwa libeshwa abangereshi babika kwa to make sure na mushtama timba ya mutengo iwe kapento waishwa kuputalo na kupangeti ntutaula putula mwetimba make sure ekwe bati opime pa right size ile kwa ikoko potwila po pimona kabiri na kabiri that is what they call make sure ngani saluli terala mwaodere salu kuma South Africa yabe ne walalete milandule putwila pambi make sure efyo mushirika atire bindu umuntu ashilete belera tafwire ili aleya buka ni nebale bika milandu ka make sure abulechera ili abulechera elia tula mu mubiri wa kwa Yesu ale sokola mokero kya konka na stream umwana wa mulopa okumuma kyapa abula kabila kiri mu bonchi akirabira omwine after making up society chine uyu mwana wako wa Lesa chichi ndipo kumwafulisha ko na nabwegesha ko kubelenga mu verse 31 na verse 32 elyo Yesu atire kuba Yuda abatetekere chinshi babikirapo ishina lyabantu ngomuko ba Yuda eko afikire ebumbelyo alebombamo kuli lero twinga sosapano kumisepera abalongene pamambirima conference site so twachibika Yesu alesosa kumisepera abalongene pa conference site ya mambirima nga imwe mwebatetekere mwalaikalira muchebo chandi kanshi kuli okumfa nokukana tetekera ekuti abantu kuti bamfa ebyo bakipulula kitashwete ntito ebyo bambi kuti bamfa ebyo bamfa batetekera chinshinde fo kulanda po bamwe abaishiwo kwenshi emyetoka mwe bali apa iyo mwaingire ke mu driving career mwaikala pati kuna bampera na maki especially ngani automatic car na sangire ba mama bamo ni bakafundisha baoda motoka bali pokele loni no babafumine panga ndapami abo baya mkushita dokta na ape gifya ko bali kino kwenda ni mupozi bali baba moni atina bashita motoka no mbali yabaensha icyo benzeshe by accident kabala ishwa bwino pakubwero kuti bagweshe motoka yakano kwenda baesha ya irerira na ikano kwenda baesha bafuma bayinya bonnet zecha kuntanshi bambo kulolesha mechanics tabayishiba bashintirisho mutepa motoka na mama nishani atawe imotoka ile yafikire feno mbali ne chichi nangwa tushitire nishi atirekana okuingira mugiya mune kitashani awe baingira mune ile na chikoze mune na tina murufyanya awe ndubinya shani apanga na chima na tina murufyanya okutike niko fipa nono okutike niko imondo kefe bayipanga nga yambo kulira tamulabula giya liva kutwala mugiya kunyanda bali break bamwe kitala ana bakale ninya ntamune balekati mone yaya na mugiya kwa oh na kefe bayipanga usatula chomfenfyo
nati ekyo bayipanga konsho omukasanga moto keito automatica bakingirira okukana punko mnobe pantanshi pakutinga na unya tapa breki wala ya ule nya slowly nomba ni shamenso atende ko project kuntanshi ke bayipanga okufumako kasubongo kikana lero ngabalisha baya mkunyanta pali breki pandishani ekyo bayipanga nomba na pesa kuchebo cha kwaresa ebeli ati imwe mweba tetekera pakumfwe kyebo kyandi nga mwala ikalira epatiri important bantu bambi kuti mwakutika kuchebo ebe mwachipulu latashikwe tenchira mukwaifwe twalibera pinto twaikala lwenu amwishi bakinshitana ipwa bamwitulera ndate tikawete kibuche mwamune fyako papa mu miyolomu abashuka muri nekipuna mu miyolo ero neshitana ipwa ilinga tulera ndefi kyakumvange nirumbe namushuka sana pakulisa kulina omkambi unozi njumwa pate chupwe ikintu fumo kyachitika but party interested iyo tulimo interested sana abala kutika kuchebo cha kwa Lesa kuchebo cha kwa Yesu eli abo bene batetekere panu manga batetekera bekadiremo ekuchupikadiriramo nishita kuli kufumamo awe panu maya kwikadiriramo ninshi kuli pintu fimo ikyala tendeko kuchitika kuli imwe ikyo pintu ikyala tendeko kuchitika kuli imwe mwalafika mukwishiba Icine Nishita yonse mwikeremo tamwaishe wangu mwalaishiwa pantanshi ya kuikalirira mufyebo kya kwa Yesu nga mwachikake pakwishibe Icine nishichika konka mwefya kusombolamo kofika pakuba abantungwa kanshinishi obuntungwa destination pakupelela kofika pabuntungwa ala buntungwa bane busumanganshi obuntungwa nga nao kwata idea ni shifingi fumo kya konteroka akasubakamo muchungulo ma 22 hours na sanga banesu ba buteko bakapokola na bekata kwa abantu amati kulishishita ero ni shipashara fiena ni mo distance ya 50 meters ishinafika panganda pamiyandi awo ni mbika muna kalwimbo nde yafika fine no kwendesha sana awe nafika awe umuntu mo afuma ni kitota kwete kwisa imyokuru nomba naroresha ntiteka bola loyo naroresha mu motoka muri wazinati nishishita ugeze bareka tero na musesera ero panu maya kumfoko sesera psychology yabakapokola techuka lipireka pokola uli muntu yawe awe pakuti fyomo kalipire nishuri somebody so baturu mukabandika koku no sa nomba nishimwe banani mwe na yes wachona kunjipisha ati mwe banani mwafuma kwisa ero muri ya kwisa ayo ma questions atatu na utorokera nomba watika pakunjikata mailo wani shintu to yapo nomba abal kwa chaturumuka nomba kabirisa nomba shi ni mwe banani nacho na fuma mukupetera balweri oku kanshi bashima bero mbona bwira bashima ate nombe fyo amona palia parekala ba mendo ba mabange palia nshapite bwinwawe ero cyaba kyeshuko pakuti nami kumanya so nshindikako muntu shekapo mwira panga kabiri fyo mugobane na mweba nati nshindikako untoreshe parapekala bakabolala ndife panganda pe bifyo wala pamona panganda ko nari nshindika alechetekera ati panu ya kufika limina la ya ikata ko mutumba pakuti muposhe bwino awe na mwebele fina tia mailo tukakumana pa office inkesa muna bachite na lumbula ba office incharge na tinkesa muna bachite mailo pa office ndesa posana kuma prayers ya ruchero padia sita mumbona kanshi basa nomba mfuna lumbura kai boss wala mkwai mutusha mtende bwana na bolera mu bwana chora mwaishi wetu na pusukira mulando wa kwishibe Icine why ningishiba ama rights yandi to takuli state of emergency kateka achita declare okufumeshita yafi kufika nchita yafi abantu afiro kwa pamayanda icho takuli nomba ba kwati tefye balepanga fyo rupia pa bantu efyo bare kitaba so hapo wale panga mpia takuli na state of emergency tapali chaos muchalo fyonse fili ni order of the law why bare kitirefi so kanshi ni mano yandia yo mkwete ya nakomu kalipira fye pakulishiba juina kwa ata idea bande kere kofi so chinchifa kulanda po no mulwani kuti amimia amona uyuta kwete wishibiro pachebo cha kwa Lesa na maka ya malembo tayeshibe na strength hiyo Yesu wako atata yeshibe ibumbe
likulute ya pafye na kuba shere kumayanda twaishiba Yesu ababulo kwishiba makaya bamwishina ili akwa Yesu. That's very dangerous. Mwaishiba Yesu chapwa era tamwishibya maka ayaba mwishinira kwa Yesu nomba mupepenshi. So aba aleba koselesha shukuru atira nga mwafika kukwishiba Icine mwaishiba Icine ni shichi kafuma mukwishiba Icine mukafika pakuba abantungwa nomba nga twaso sati kanshi Icine chinshi dishwili mwene tungakabira okwipusha pantu na Pilato alipusheko ila Yesu alanda pamulandu wa ichi echo naishire echo nafyalirwe okutimbilishe Icine era Pilato ati Icine chinshi nomba mwasho alandire kuli Yohane 14 mu verse 6 aishimpiri omunwe alandira tishani nine nshira necine kanshi nishi nga tulelanda pa ukwishiba Icine nishite pa chintu chimbi tulelanda po yo tulefayo kofika pa kuishibisha Yesu nani Icine nga mwamfuati Icine ni munganda kuno tuli nkumishi tuli mpepina mapanga nga ngoshe na ingira munganda nishi muri mubusanso bukalambanga nshi wai tamwishibe okuti mungando mamulelala na mwingira ngoshe nambanga mwamone chimukira chapita seri umoni mwe bantu kwati muri nsoka ni ngoshe mwaishiba Icine ebutinombe chalako nkapo obuntungwa bwaisa. Alright, lolere ni twala ishibe fya kuchita. Ni shinomba mwalaluira na okulolela mpaka bepae iki kiswangonga baipae abafumye pansi na kuposa ero mwalalala bwino. Nombanga kwewa fyate. Yalu baisoke na tulale na iya. Iyo. Pantu tamwishibe na iya na ngutaire. Iyo ya Lesa imeshita imo. Kuti aipa ya ngosha bantu bonse munganda pamukumo. Why? Makana wakwata. Ubusungu wa mkatika mwe wako. Kuti achitefyo. Kutiranga tamushiningisha kutinaya muirala mpaka mufike pa kushiningisha kanshinishishi ukushiningisha te kusumina tamulamona te kukana tamulamona kyonse kibiri kyaba pa kushiningisha nga mwamfwe chebwe kiri kyonse cyo mwingomfa te ifitefyo bakita mwisumina tefyo bakita pantu tamula shiningisha kabiri muikana pantu tamula shiningisha nomboy enalandat ni neshira necine Elionomweo, the Trinity of the Lord. Ifinto fitatu tukasambira mpia kwa nshita. Alanda shani ni nenshira, necine, no mweo. Kutila kanshi kuli nshira. Nshira pa kuti tuisa tufite kuna kumambirima. Kwa liumo tuwale pita. Omusebo uwa ololoka. Ule lunga makuntu tuleya. Nomboko tuleya pa kuti tuiruba kufile kwa beshina. Kuti batira ni kumambirima. Kanshini benga tusenda nanguli mfofwebere tule yafika na pante pa muntu asanga naga pampa chishinka apaye pamambirima elio purpose tukonkelyoko ekumfa ichebo tekumfa fyechebo pampanga awe tule ya chumfa kumambirima kanshini shiratira ninebwe nshira kulyumu ako pita pakuti muyesange finto fimo elo nomba iyo nshira taifure ya mirufya ekirepyula Icine ifure yabani nshira real. Not mwaya pitoku cheshere ko mwala luba nomba pakulekere shanga mwaya muri iyo nshira icho mwala ya sombolako echufire chakula pamwewe na kuno atira nine nshira no mweo kanshi Icine chituntulu pakuti tufike pakwikalirira tufike pakutira nomba twasanga insanse shafika pamukatika myoshi Yesu ni pantanshi obuntungwa bwaisa kanshi buntungwa ewo Kristo aishire pachalo kuti ifwe pakumupokelela tube no buntungo bwa kumitima Yesu ndimwe bana okukoselesha mwe bana bako Lesa ala bwina Kristo mwamona mwali ba freedom mwali bo buntungwa mucha kuti okulanda fye kukwine awe inete tindwale fibulesa mkucha nao pola why nao fika poli bo buntungwa ine vita fyabeko fyachitika why nao fika pa buntungwa nsoseri ati tuwalishiba Yesu bwino nshilekane filomba icho tushota maka ayaba mwishina ili akwa Yesu icho nishita chuweme nga mwamfuatika teka echi nyaga inde ichirema teshi nafibane mwishina liyakwe muli amaka aya kuti ngala ndave sonanga ati mairo hunga chira shop ni 100 kwacha kuti fyachitika chinshi pantu nakwata maka
Nomba ulya muntu nafimo kuchafirwa nga twaisa kuli Yesu tali muntu oshinga firwa kantu nango kama pali kyonse pe Yesu akamuchitira kusombolo mweo wenu okaperwe chipuna nokubererera kwa mutende omuyayaya ifinga tamwafishiba ebukankala bwa kwishibe chine nomba mulesa ngaba Kristu ebalekeresha ko kukuchushwa nokutisenda fyo kutira mkwaye bwina Kristo kuchura tefyo yo okuchura kulesa okolesa ngaleta pamwe wenu omwalo la ma seasons kukuleka liranga mwakuma mukuchura lesa akalungo mwe wenu nilesa wafitanti kefyo kulesa obushiku kwaisa nakasuba apa abule pepo ifibuchereso akasuba kasaninke kalewa mulefwaya nanguta mulefwaya mwani kwa tefitala nanguta mwakwa tefitala kalewa meaning apa abula fye pepo kalewa kabiringa kawa bwaira apa abule pepo bulacha chenshi efelesa apichita meaning akasuba nemfura fyonse fibiri fikankala kumawuluba akasubanga kabalako kabiri nshita infra ya isa ya lokela po kuti amaluba yakatika kukushayinika meaning kuti mwapita mu machushi ayo ningishiba ya kesa tekuli imwecha na pali ine wine yali isapo fya yenginga nshi lero kuli fyo fyonse pakufika pakuishibe chine aya machushi tetiese fye shikuruna mpeka ni shefi ntofimo ngana pramo fyo mde machushi ninshi mailo kusansamuka panto na kubefyo fyaba apo ekintu fyaba fibiri okuchula n'okusekerera obwipi n'obutali okulira n'okuseka tamwishi byati okuliranga kwaisa nishicha shalako kuseka okuseka nga yeko aisa ichishibeni nishicha lako ngapokulira so liryanga mwakwatendala mu life yenu mwirapula indalama shipekanya mafia liryanga na mwakwatendala nishilolele niko mlefana mutamulefa pakuisa mukuchamaira mukayamona ma problems ero mukata musongirenga na mulya mukesa imona mufyo kuwaya waya kweka fye uri mune mairo twali twatempia shose shapo nomba mune nyubwa fye bwatuchitikira namba shanshi mwapuyire mwakabiri okulolela impia tashirumulya okwabula okuchula ilyo nishi bambi bena balechula kanisi nishi process yakupula muli una mubiri okuya mu myolo mwalesa kufire kwa kuchula teifwefweka nomwine kalubula wesu uli Yesu apitire mukuchula kumokwine apona mukoseresha okutiranga kuti mwapula mukakuchula kamuyini ko okushama awe ifefe twalishama fye twakutika kusosa kwa Lesa nga teifyo ibumbe likuliri abantu teimweche mweka na ine wine tukonge fye abantu basosa nomba ine nalikukamo muri ifyo complete lifye kukukamo fye mukasanga inkashishesu balina kamwana nga katese muna etese mwana mfa ngana ipushya ati ushoku kitefyo kukitashani uyo wine wa kitefyo na walaye bati na umfuire fye na oyo umfuireko na umwala mfati na umfuire fye nga kweba ati nga wa kitefyo ni shwashami ko mwana wabetaka terensha ko motoka tamumwene mwo bwafya munifyo abantu bakuli kwafye kufye bamfa kuba nabo nga chabefi bakitaso nga kukipima icyo kintu bakitefyo ngo wasanga itakiri uko cyaro nga kirabeko ni muri ifyo emufumo obushobo twabe kumunga mu Afrika pali lero ireka biro kulunduruka ireka biro kushibuka naba kushibuka te bambini mwe ngemisepera shesu pantu shani ni mwe omulefika nomba pako kwate chiparakasa kira mulelunduruka sana mu technology mungu ishiro fye bwachebo mu pintu fimbi imwe na mulunduruko kuchira ifofwe bafumine mu nkulo yimbi so tule mitungirira fite fore ne bayinonkulo awe inonkulo shintire pali imwe nomba ngatamwangweko kufika pakuishiba chinshiresa alefu aifo tutite mukabombe feresta talefwaya mwiraba ilyo tamulebombe cholesa alefu okuti mubombe kukulekeresha tamwakalambulwe ekyo naleko sileshaba kwaya pasaka de twalina semina kulya kukitwe elyo nalabe banatirero mwayimbako bwino panono nombanga nishi nyimbo fye mwasekesha kulanda mayo wali bade miromo nobena makombe twalishi bati nobya makasa yali fita ishiyo nyimbo sha ifye bane muleke pantu tamwanka ifira mfeni drop ya chilambu pantu ni nyimbo isho mutuma pa bantu banenu nga mwayima muleyimba chimona ko pepa mukabira mashu yose yali address kuli Lesa pantu shali ne kuli Lesa ko tukapokerera kanshiyo tukapokerera ko kabiro kutumako amashu
Chishi ndefu kumwafirisha nga mwafika pakwishiba Icine mukalafinya chonse cho mwingomfa muchebo chakwalisa mufilio kuchita chonse icho mwamfa muchebo chakwalisa mufilio kuchita nombanga mwamfa chafuma mubuntu nomba chiri against ichebo chakwalisa mwichisumina chikamuletera obusha nako kulekeresha chakumitwala mungehena chibefyo kuli mwebashira obukankala bwakusambirira kofika pakwishiba Icine elio panuma yakofika pakwishiba Icine ichingafumamo ebukulubwa kunobukumana okupokerera obuntungwa obwa mitima shesu ero temuli no prophet tulimo yeka awe obuntungwa bukapero na kulifo ibiri twafuma muri no nkulo okuya mubufumu bwa kwalesa eko tukayamfwa obuntungwa bwine shukuru waluse omwine wa maka amukosereshe ningishiba tabwakabe chimbi muri no kulonduluko kuchirana ni mwapo twapereda ife pantu nishi imwe nimwe mwalani na pamitima nango pamitwe nango pamilimo shesu erefe chawa mamunkulo nga wisona ngo nanoko bali noko kulira muri one room two rooms we mwana ofiri wa sakula 3 rooms nango 4 rooms nga wiso tatalilesha ko yo mwana ofiri wa isaisha nga wiso apere yo kulima ka wanu lima we mwana ofiri wa sakwata 3 hectares nishi nkulo ile rundroka nombanga bawo isuba kwete 2 hectares ele we mwana wasa kwata wanu lima nishi mulero la kuni nishi katali mwalelira mumpoto ya kutira ile muneko kwaka iwe intu ya kokobo ani takuliko muleya so chincho ko kuranda po inguro twachikabane tuli pangulo ya okufinya amashu ya kwalesa ngata mwafinya amashu ya kwalesa nishiwe muri no kubipisho okukira n'abafyashire abo twingeta bashasa mbirire abo twingeta abantu kutabashiwe chebo bali kwete ko nekiyo pantu bale bumbefi papa mumkulo shabo mwishina lya kwa Yesu so namukoseresha okutira mwibaba afye mwiringe kukuba aba mulimo mukibinjo okutira umwewo wenyu te wali ba unique okuba unique okutira pabantu onse 10 million nango 10 billion abali pachalo cha panshi mwabafye mweka uwabeti mwaba takwa bana umbi nango muparanisha pamenso wabafye weka palifi waba kanshinga wabaweka netyo kachikatyo le palobe weka no kulambula palobe weka chikulute mulideno mwafika pakwishiba Icine shukuru mwafuna kumuparisha mwishina kwa Yesu amen.